Aye, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namhlanje hi khalola hi confirmation ya release date ya album ya Benny Mayengani ya 2021. Yeah, so 22 August hi fike hi vona Benny Mayengani the president yi fika yi poster ka Twitter. Tani sweswi mi swi vonaka kwala swa Twitter mani swi landzelela ngopfu a ni nga se swi vona. So la yi nga fika yi tsala yi ku album yi ta huma September yaleyi. Ende yi ku bohele nyongeni. Ya ku na phrase yin'wana ni nga yi vona yi kha yi tirhisa yi ku mali yi bohele nyongeni and stuff like that. Ni sure ku hi leswi a yi lava ku tsala swona. Yeah, so album hi ta hi expect ku yi huma this September. Yeah, hinkwenu swin'wana it's a fact swin'wana ku hlavusikiza xi strong ku chaya tshama na ndzi mi wisa album yi ta yi khome track ta kahle swinene ku misari wa sikiza ku chaya. So information leyi ni mi khomele yona for now loko ku va na ti-changes swa ku ta tlhela ni ta yin'wana video but for now hi tiva ku album yi ta huma September leyi nga ta va na matimba swinene because Malambani hambi wo yi tlanga sweswi ya leyi nga huma last year November ya haba so na leyi ni sure ku yi ta yi khome ti-hit swinene. Loko na mi nga subscribe a ni ta kuma na mi teka subscribe.